ing kakatamo pong pagmasusya na Santo Ngeni, San Juan Crisostomo. Po. At palagi ko, dapat metong nga naman po karing patulunan da ding magobra king radyo. Po. Bakit po? Kasi po yung Crisostomo, yung buri ng sabyan, golden mouth. Po. Ayun po sigurong magobra king radyo, atin lang gintong asbuk. Po. Pero po palagi ako nung atin lang gintong asbuk, dening kayabe kong ngeni, makasanla na lang ring gintudang asbuk. Po. Anyapin po, golden mouth. Po. Bumunang dili, ing sigurong dapat tamong lawin. Po. King kakatamong ibanghelyo ngeningal dong iti. Yapin ning sinabi ng Jesus king babae. Katatangis. Po. Dapat po pakapaniwalan tamo king kakatamong pilubluban. Ing nasa na ning apong Ginoo. Yapin niya ing tula ning balang metong kekatamo. That God wants us to have joy. Anyapin po, nung lawen nyo, metong karing gifts of the Holy Spirit is joy. Po. Na burina ning apong Ginoo ing matula tamo. Pero emo agyang nanong klasing tula ing burina ning apong Ginoo. Po. Ing burina ning apong Ginoo kekatamo, itang tulang ating laman. Itang tulang manatili. Kasi po ning kay, we run after po, empty joy. Po. Ita pong kayari mong akamtan itang buri mo, ubat bala mo, kapamurin matula. Po. Itang dingaliwa po, ingaws daring matuag, yam. Po. Potang alayo pa keka, nakakaburing-kaburi. Bala mo po rin kayo nakad. O tapong may nakit lang ba yung cellphone? Ay, no karagul kaburian kaniti na ulit-ulitan da. Salimo ko. Pero pupotang misaline, ning kay alaya man pumpabulan, akit mo, ugse-ugse niya mo. Po. Happy bagsak-bagsak dan Bakit? Kasi after having it, po, bala mo itangyam mila ko na. On to the next cellphone. Potang atinang bayong aliwa, o itana naman. Anyapin po, tanda ng tamo, yan yung metong karing dapat tamong lawin king beta mo. Are we aiming for true joy? Itang tulang, agyang potang dumala na kang lungkot, di na nakapamuring kapayapan king kekang pilubluban. Ito yung metong karing bagi, asana pakikwanan tamo. Agyang karing relasyon tamo. Anyapin po, emo king kasal, sasabihan tamo for better or for worse. But even when you face the worst in your relationship, there is that calm peace that you know deep inside, this person that you chose loves you. Ito po yung importante. Na naman pangako niya, po, din pong kipumpisamban, tano po masyadong buriret ang personal vows. Bakit po? Kaya po kasi, nano-nano lang ang panyabyan din kakasal. Puputang masyado kang in love. You can promise heaven and earth. Sabihan na mo kayo ka nga na, ipapangako ko, kailanman hindi kita papayakin. Po. May bumusabihan kaya, totoo yan. Misabi tamong pasibayo kalabas na nga lumban mo, laweng kumuga lang nung ginagay ng asawa mo. Po. Ipangako ko keka nga ng makanyan. Ibiye ko nga ning buri mo. Nano ka, SM ka, we got it all for you. Anya, siguro dapat lawin tamo. Because we can actually long for fleeting joy. But there is that joy that gives you inner peace, even when you are troubled. There is that joy that you have. Kalupa na mo po nung potang apili ming tutumong bukasyon king biye. Kalupa da po rening kayabe ko kini king radyo. Palagi ko, naman po maraguling babayad na. Yapin po sabi ko kayo, nung atin la pong gintong asbuk din, sinlada na la malwat na. At palagi ko po,
dano puato bus, ikwada na pong main pound, dening karelang gintong asbok nung makanta. Pero po, ita po'y metong karing bagi. When you find your vocation in life, even when there are problems, po, agyan po tang makabuisit la rin kayabe mo, king obra, agyan ning kahi, may bug na kang lumove king obra, uling lalon mo, o bating ka na akong sweldo, maragul pa yung gastos ko, king pamasahi, ang po pangiga na gana, patiking ka na akong forma, naman na bayad, ning ka na akong sweldo. And yet, there is that peace. Why? Because you love what you are doing. Balo mo, ikwa mo itamburi mo. At karin po kadwa, lulubyeng sasabihan kupin po kay kayo. The golden mouth. Palagi ko ining gintong asbukay ni, biyasa yung magsalitang karing ama nung mga santing. Baliyo po, sabi dang ini, muwala po ka dureng mikilag yung marites. Kasi it has been so abused. Po. Pero po, baluyo, ita po siguro yung tapat tang lawin. Agyang marites ka, lawin mo, nung yung kekang panga marites, ginto yung asbuk mo, o yung asbuk mo, ang po pa hindi lamo, bala mo punyalya. Kasi po nga ng San Pablo, king kekatamong kadwang, aking kekatamong mumunang pamamasa, na ano po, tandaan nyo, katawa na katang Kristo. At ning kai, baloy po, akakalingwan tamo, nung katawa na katamong Kristo, ding matuwa tamong kanta pa sa sabyanda na ano po, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Anyapin po siya, pena sakit me, ing kapatad mo. Kapilan man, maging ganaping tula mo. Dingaliwa pong tao kasi, balada, para maging masayala, kailangan maging malungkot la paring aliwang tao. Timpong makanyan, they think that their happiness depends on the sadness of others. Anya edo buring matula ding aliwa. Lalo na rin taong magiganti. Balada, ingkarela mong ikatula, potang akit ding makalugmok ingkarelang kapatad. Pero, mo po, agyan pong manalbe kayong ng telenovela. Ding magigantiban ng talwi, rin masaya. Potang ikwada na itang balada, burida. In the end, it is an empty joy. Anyapin po, sana ka rin katamong asbok, tamo may papangira. Sana po kalupa ng San Juan Crisostomo, atin tamong gintong asbok. Po, agyang-anyang, yadaratlan niyang kasakitan, he always actually gave the good news to other people. Agyang po, pagdependi nala, dening pakakalulu, he still was proclaiming good news to others. Paluyo po, ng kay ating pong aliwang tao, sabihan na para lakaring pakakalulu. Po. Pero po potang magsalita la, makapadasakit noman palubluban, karening aliwang tao. We can be pro-poor without offending those who have. Kasi po, ning kaya kalingwan tamo, poverty is not only about money. It is not only about material things. We must also remember that some of us may have many things, but are poor in spiritual things. Let us remember not to alienate anyone, because we are all members of the body of Christ. Itamungan katawa na katamong Kristo. Anyapin po, sana po tapong sasabihan tamo, we are church of the poor. We are the church for all. Let us not forget, itamo, we are the Catholic Church. We are church for everyone. Poor and rich alike. Remember what CPC2 said about poverty. Sabi na po makanyan,
No one is too rich that he cannot receive anything. No one is too poor that he cannot give everything or that he cannot give anything. Nyapin po, ningkai, makalungkot itang sabihan tamo, propurta mo, uli mong muata mo kareng atinan. Yan po. Tandalan tamo, itamo nga. Gang pong ni Kristo, King Viena. He knew how to eat with the poor and eat with the rich. Because he knew all of them needed one thing. And that is God. Anyapin po, sana ringas bukta mo, tutulang magdalang maya pabalita. Bandang talwi, kaluguran kong kapatad, sabi na ning kakatamong ibanghelyo, nga nang makanyan, anyang ikit da nga nini, nga na, impong sinabi da nga na, lintoya libutad tamo yung meto nga maragulo profeta, di natangyeng Diyos, baning iligtas sing balena. Pota pong migdala tamong tutong tula, when we bring true joy to others, we will feel that God is truly with us. That God truly saves us all. Emu ingke kang sariling tula, nune ing tula, daring egana-gana, iyeng tune kaligtasan, at dadalanan ni nga pong Ginoo. Akupin po, ning kahit ding aliwang tao sa biyanda, basta't miligtas ko, yapin po detang aliwa nga da, ikami mo'y miligtas. Nga ako naman po karela, nung ikayo mo rin yung miligtas nga ako, matula kayo kayaking banwa. Will you be happy in heaven if only a few people, nung ikayo mo yung mikitikit ka rin. Tano mo po sabihan ko, itamo mo yung mikit ka rin. Ay, siguro po, sumawa tamo mo rin eh. Anyapin po, into ne kaligtasan. We will feel, itamo mismo sabihan tamo, di natanging Diyos, bani iligtas ning balen na. Potang itamo, balo tamong pamatulan, ing balang netong at netong. Uling kanta, lupa man, langit na rin. Amen.